Regionalna rozvojna agencija Bačka z potrimovku UNDP-a, to jest Agenciji za rozvoj pri Zjedinjenih nacijoh, organizuje obuki namenjeni nasamprед poljoprivrednim produkovateljom i produkovateljom po živi, ali i šitskim drugim podnimateljom. Perši večer bolo slova o marketingu, a na druhim bešedovane o brendovanju produktov. Преподавање було скоро цали час интерактивне. Видела сум жеше слухаче цалком опушчели и уклучели до бешеди. Теми им були интересантни. Повјазали сме хвилькову ситуацију за возможливост приступу у европским фондом и проектом, а шитско през призму маркетингу. По вашим можете применiti da se do praksi? Možem, treba ľudzo, ktorí to budú robiť, ľudzo takých menadžerov, jak teraz tu povedzme pani tu, co nám prepodávali. Ja nevidím, ktorí uvalali. Musíš angažovať pár ľudzov, ktorí nebudú sáziť papriku, ale budú také končiť. A je takých ukerestora? A jestli mi ih treba nájsť, treba ih lebo pláciť, lebo angažovať na nejaký spôsob, neznam. Že by se Krestur rozvíval i po pitanju produkciji, ali i po pitanju marketingu i brendiranja robi i nekih, ja tu spominala ona Vyhľadovacký centar, že by se otvoril i to bude jednoho dňa, to znači treba počas pomali i tako. Obidva prepodavanja pricahli krasne čisto sluhača, ktorí interaktivno učestvovali u diskusijoh i postavljali pitanja, ta predviđeni 90 minuti na obidvoho interesantnih večaroh švitko prešli.